Hhayi-ke uNsiki Mazwayi bahlali ubhodla umlilo ngokuthi nina bahlali anithathi isayidi eli-right lokuthi nikhulume phela indlela uSomizi aphatha ngayo abanye abantu bobunye ubulili in public. Uyakhuluma lapho-ke uNsiki ukuthi nina mphakathi ungathi lento yaSomizi nilahlela izandla, aninandaba nayo, anifuni ukuthi ithathwe ngendlela e-right, ngendlela naye azi-represent-a ngayo emphakathini. So uNsiki Mazwayi akekho happy at all ngendlela ekwenzeka ngayo, and emva kokuba ebone le video ebeyi-trend-a vele yakhe eyenzeke phakathi kwakhe noThembi Siete, ukuthi umphakathi it like awunandaba, it's all fine. So awuneke-ke ngize nazo ukuthi yena uyibona kanjani le ndaba. Hhayi-ke bahlali khona-ke wakhomenta ukuthi uNsiki Mazwayi, she must just let it go ngoba yini vele lento ihlangene nomphakathi iphinde ifake ne-government, okusho ukuthi vele iya ngama-favour, so she must just let it go. So abanye bayabuza-ke khona-ke kuma-comment lapho ku-Instagram ukuthi kanjani abe still usavela kuma-idols and uyijaji elikhulu lapho, kanjani ekubeni enamacala emacaleni afana nalawa. So uyasho ukuthi it's like thina mphakathi asiyithatheli indaba yakhe phezulu, njengokuba simbonile vele uyatrenda kade besusana noThembi Siete ukuthi vele akanandaba nomunye umuntu omunye ubulili. Yena uzibona ukuthi shuthi uyena o-powerful, uzibona ukuthi uyena onamandla kukona konke akwenzayo. So nathi sinesandla ngoba vele asiyithatheli phezulu into enziwe uyena, siyibuka engazuthi ingumdlalo. And manje uyabona ukuthi mangabe ezongabuhloniphi obunye ubulili, abone ukuthi bona labo bantu kushuthi kumele bakhothamele yena, babe ngaphansi kwakhe. Uyabona ukuthi ayikho inqubekela phambili lapho, and nabanye bayabuza ukuthi kahle kahle mawukuthi yena ukhona ukuthi abhadale nje ifani and go ahead like that, angabi nankinga, kahle kahle leyo nto ibeka isithombe esinjani vele emphakathini. So obviously ibeka isithombe esimbi ngoba yini abantu bazokukholelwa ekuthenini vele iyona indlela ekwenziwa ngayo lena, impilo iqhubeka vele kufanele omunye umuntu umphathe ngaleyo ndlela. So mina ngithi-ke noma kuthiwa-ke akaseyena ubulili bakho-ke umuntu, kodwa kumele umnike i-respect, umhloniphe omunye umuntu, ungambeki phansi ngoba nakuwena ukuthi wena uzazi ukuthi wena ubuphi ubulili. Fine, siyamazi ukuthi uSomizi uwubulili bomuntu wesimame, ekubeni kodwa ebe ewumuntu wesilisa, kodwa manje uyabona ukuthi indaba yakhona isiyaqhubeka manje mhlali iya ekuthenini akabahloniphi-ke manje laba-ke ekuyibona abesifazane. Uyabona ukuthi isizobanga ukukhuluma, naye uzifisela ukukhuluma ekubeni ezazi ukuthi uvele usake wabhadala amafayini ngey'nkinga zakho ukungakuhloniphi ubulili. And kahle hle kufanele ukuthi ngabe uyazithoba ngoba phela lento manje izivusa ukukhuluma. So manje uMazwayi-ke iyamkwatisa lento, nanokuthi ubonile nendlela abaphendulane ngayo benoThembi Siete ukuthi shuthi vele lento yakhe uyayenza, uyaqhubeka, akanandaba nomuntu wobunye ubulili. So nina-ke bahlali niyibona kanjani le ndaba yokuthi uSomizi akamhloniphi omunye umuntu wobunye ubulili, and vele unamacala vele ayo lento engeke ngiyibize vele yayo i-offend yobulili ukuthi wenza kanjani. So nje bakuchazele ukuthi waze wabhadala nefayini ngayo lozo yigameko zaleyo nto. So manje uzokwenziwa njani? Nina mphakathi
yinina phela niphethe iy'ntambo zokuthi niyamvuma yini ukuthi akahlale lapha esihlalweni ahlukumeze abanye abantu besimame ngale ndlela abahlukumeza ngakhona. Kodwa futhi kuyavela ukuthi ukhona kwilisti yabantu ababhala ukuthi bayahlukumeza abantu besifazane ekumele babe in public, baziwe ukuthi babekwe endaweni yabo. So ngiyacabanga ukuthi yithi imphakathi ekumele sisukume siyenze lento ukuthi yenzeke, ngoba phela into eziningi ziyaye zingathathelwa phezulu uma ukuthi nathi vele sithule. So njengoba vele unawo useke waba ekhoti and uyasho ukuthi ekhoti vele akukhombisanga ukuhlonipha ngesikhathi kade esekhoti before. So kusho ukuthi kufanele siyidlale indima nathi sibonise ukuthi lento ayenza ayithandakalanga vele and vele isaziwa ikhona ukuthi yena ukhetha ubulili bokuthi ngoba wena ubulili obuwukuthi fanele akuphathe kanje, wena ubulili obuwukuthi fanele akuphathe kanje. So thina-ke kumele nathi-ke sithathe iqhaza sikhombise ukuthi lento ayenzayo umphakathi awuhambisani nayo. So anibe negalelo-ke bahlali ukuze nani nivikeleke, nabanye futhi abasebenza naye bavikeleke naye ukuze abe sendaweni emfanele, angaqhubeki ehlukumeza abantu besifazane njengendlela ekubekeka ngakhona ukuthi vele uhlukumeza abantu besimame. Aphinde vele azenzele nje akanandaba, uyazi ngoba uzobhadala amafayini. Ibuhlungu-ke bahlali le ndaba ngoba abantu bananamaloya akhona ukubamela babhadale lawo mafayini oma-6,000. Ngoba manganikhumbuza bahlali ngicansi ngiyakhumbula ukuthi weke waba nekhesi yokuthi unukubeze umntwana womfana oneminyaka engu-9, kodwa ikhesi yakhona ayizange iye ndawo. Nomama womntwana futhi waze waziphefumulela lapho kusho ukuthi yena wavula yena self icala, kodwa wathola esethola i-call from iloya yakhe ukuthi icala alisekho, kusho ukuthi livele nje laphela kanjalo. Akukho mpendulo eziphumayo, laphelela uthi laphelela emoyeni. So kuyinto vele ekhona. So abahlali-ke bayabuza ukuthi kanjani eleke eqhubekile kanjena, kanti futhi waphinda waba nokusolelwa-ke umyeni wakhe lo, noma beku-girlfriend or bekuyini lo ubamuhale lo abezwana naye ukuthi naye ubemhlukumeza kanjani ngey'ndaba zalo-ke phela ucansi bahlali. Kodwa-ke still usarula vele usakhona. Abahlali abathathi zinyathelo, kunaloko nje kuqhubekela phambili and uyaqhubeka-ke manje unukubeza nabantu besimame ubatshela the way to go to hell. Abantu besimame vele uyambona ukuthi akanandaba, uyayenza nje lento yakhe. So-ke bahlali, angazi mina kushuthi lento ikumina ukuthi nina niyibona kanjani, kumele enziwe njani Usomizi ngoba nangu uyaqhubeka phela nalento uyayenza, uyaziveza-ke yena-ke manje kahle kahle ukuthi kahle kahle ngingubani, noma kuthiwa ngabhadala laphayana kodwa kahle mina ngingubani, ngoba kuthiwa intoni le engazigqoki isikhumba sani, yini egqoka isikhumba izifihle ukuthi kahle kahle ingubani, kodwa agcini lapho ize igcine ivelile ukuthi kahle kahle ngubani. Umbethe isikhumba sani, isikhumba khona isikhumba ekuthiwa umbethe isikhumba sento ewukuthi, kanti wena ingaphakathi lakho ukanje. So uyabona ukuthi kushuthi vele umbethe leso sikhumba semvu angaphosisi, kahle kahle yena uwumuntu ohlukumezayo. So bahlali, uNsiki-ke uyakhala ukuthi umphakathi lento awuyithatheli izinyathelo. So anike-ke bahlali nani niyibheke lento masayidi wonke ukuthi kahle kahle iphutha libe kuphi. Usomizi ngabe vele uwumuntu ohlukumezayo noma ihambe kanjani? Hhayi-ke bahlali, nami ngicela ukwehlela ngenzasi-ke manje lana bahlali, kube yini-ke nizosho ukuthi lento niyibona kanjani ngoba hhayi shuthi iyaqhubeka-ke vele iyaqhubeka mewukuthi vele bahlali nithule anikhulumi ukuthi
kahle kahle lento aniyifuni kuphela ngigcina ngokukhomenta ukuthi why laphaya kuma-idols kodwa still uyaya vele. Anenze nani umzamo wokuthi nimethule laphayana. Ngiyabonga abahlali, ngicela ukweqikelela ngenzasi, ngishiye ama-comments ukuthi nina lento niyibona kanjani ngoba izwi lenu bahlali lenza umehluko. Ngiyazibongela-ke mina, ningakhohlwa uku-subscribe-a, ni-like, ni-follow-we, nenze konke okuhle bahlali. Ngiyabonga.